urashaka inzu nziza igezweho kandi ituje mu mujyi wa Kigali, gana Manukato Apartment House. Manukato Apartment House twabazaniye apartment zigezweho, ifite salon nziza, igikoni kiri modani, ibitanda byo nagahebuzo. Buri nzu ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, igikoni na salon nziza. Ibyumba byose bifite ubwiherero, zubatse ku rwego rwo hejuru, zifite umutekano n'isuku idasanzwe. Izi apartment ziherereye ahantu heza mu mujyi wa Kigali, hafi y'imihanda minini, amashuri, amaduka n'ahandi h'ingenzi. Parikingi ihagije n'umutekano usesuye kuko dufite kamera z'umutekano mu nguni zose. Naho abashaka icyumba kimwe na salon ndetse n'ubwiherero nabyo turabifite. Adresse zaho dukorera, iyo ugeze i Remera mu Giporoso werekeza ku muhanda ujya Kabeza, ukagera ku cyapa cy'199 nako gahanda ukata. Ujya i Remera ni iburyo, uva i Remera ni ibumoso, ni hafi y'isoko rya Kabeza. Naho ntuharenge. Telefone n'akamenyetso ko guteranya 250 78 23 94 9. Nanone akamenyetso ko guteranya 250 78 98 Umukiriya n'umwami muri Manukato Apartment. Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi iba Bingwa News TV aho umuherereye hose. Uyu munsi turi tariki 12 ukwezi kwa 13 ukwezi kwa 8 umwaka wa 2026. Tugiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru arimo kugenda avugwa muri aka akanya. Turaza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu 18 barimo Professeur Emile Bienvenu, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge imiti n'ibiribwa Rwanda FDA. Nanone turacyakomeje n'ingingo z'ingenzi. Minisitiri w'ubuzima Dr Nsanzimana Sabe yatangaje ko urwego rwa Kenya rushinzwe ubuziranenge KBS rudashobora kuvuga nabi inzoga z'i Nairobi zahagaritswe by'agateganyo ku isoko ry'u Rwanda kubera kutuzuza ubuziranenge. Turaza kunyarukira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahakomeje imirwano ikomeye cyane, imirwano iri kubera muri teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kunyarukira no mu yandi makuru yo hirya no hino. Ngendi Patrick Maisha kubanga bw'ibyuma, ari Ishukuru Niyonzima. Amakuru arimo kuvugwa muri aka kanya. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu 18 barimo Professeur Emile Bienvenu, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge imiti n'ibiribwa Rwanda FDA. Professeur Emile Bienvenu ari mu bantu RIB yerekanye kuri uyu wa 13 Kanama 2026. Aberekanywe bose n'abakozi ba leta barimo 10 bakorera Rwanda FDA. Harimo kandi abakozi b'ikigo cy'igihugu gisura ubuziranenge RSB hamwe n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari n'imirenge. Abantu 10 ba Rwanda FDA harimo Dr Nyirimigabo Eric ukuriye ishami ry'ibiribwa, Dr Nyamwasa uyobora ishami rishinzwe ubugenzuzi, harimo kandi Christian Namahoro inzobere mu gutanga impushya ku bigo bikora ibiribwa, Muhimpundu Alice inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwaga ibiribwa, Kangabe Benita inzobere mu ikoranabuhanga ry'ibiribwa n'ubugenzuzi, Uwamahoro Elizabeth inzobere mu umutekano ibiribwa no gukurikirana imikoreshereze y'umutekano wabyo. Harimo kandi Niyigena Claudine inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Ndayishima inzobere mu gukurikirana imiti y'abantu nyuma yo kujya ku isoko, na Nizeyimana Janvier inzobere mu by'ubwubatsi bw'inganda zitunganya ibiribwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko kuva kwa 20 Nyakanga 2026 amaze gutabwa muri yombi abantu 104 bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gutunganya ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge.
muri bo 97 bakaba bakorewe dosiye ndetse zishyikirizwa ubushinjacyaha. Ati iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari ibyangombwa yagiye atanga adashingiye ku myanzuro y'akanama ka tekinike Internal Technical Licensing Committee. Twumvise neza ko kariya kanama umwanzuro wako ari wo ashingiraho. Yatanze urugero ku bugenzuzi bwakozwe ku ruganda rukora ibinyobwa bisembuye, hasangwamo imashini ikamura umutobe ifite ingese nyinshi. Ati ni ikintu giteye ubwoba utareka biza kurangira urwo ruganda rwahawe icyangombwa, kandi noneho icyemezo cyo gutanga icyangombwa kidashingiye ku mwanzuro w'akanama ka tekinike. Iperereza ryagaragaje ko tariki 23 Mata 2026 umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA yatanze icyangombwa cyitwa FBU Food Business Operations License, ihabwa umuntu wujuje ibyangombwa bitatu ku itariki 19 Gicurasi. Ibyangombwa bitatu ku itariki 19 Gicurasi. Ako kanama kasuzumye raporo y'abagenzuzi bemeza ko uru ruganda ruhabwa iki cyangombwa, ariko byumvikane ko basuzumye icyangombwa cyamaze gutangwa. No muri RSB hari abafunzwe mu bantu ribu yerekanye, harimo abakozi ba RSB bashinzwe gutanga ibyangombwa bitandukanye bakekwaho ibyaha binyuranye. Abo ni Mporanzi Samuel, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge ku rwego rw'igihugu, Kanyange Celine, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bw'ibicuruzwa, Kabanda Eric, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bwa system. Hari kandi abakozi batatu bo muri RSB bakurikiranyweho icyaha gishingiye ku gutanga icyangombwa cya SMAC gihamya ko igicuruzwa cyujuje ubuziranenge, aho bagihaye ibigo birenga 18 ibyo bicuruzwa bitujuje ibyangombwa bisabwa na Rwanda FDA. Dr. Murangira yavuze ko ubusanzwe kugira ngo SMAC itangwe na RSB, umucuruzi cyangwa uruganda rubanza kubisaba, hanyuma hakarebwa niba igicuruzwa cyujuje ibisabwa na Rwanda FDA aribwo gihabwa icyangombwa. Ati twasanze nk'ikinyobwa runaka gifite SMAC, ariko wajya kureba muri bya byangombwa bya Rwanda FDA ugasanga nta na kimwe gifite. Ni ibintu byateye icyuho kinini kuko ari byo byabaye nyirabayazana waka kavuyo ko kubona ibicuruzwa ku isoko bitujuje ubuziranenge. Dr. Murangira yasobanuye ko abakozi bo mu nzego z'ubugenzuzi bw'ubuziranenge batawe muri yombi bahuriye ku cyaha cyo gukoresha ububasha bafite mu nyungu bwite, ndetse hamwe no kudakora igitegetswe mu nyungu zabo bwite, kuko ubusanzwe abakozi bashinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bemerewe gufunga ibicuruzwa bitujuje ibisabwa. Ibyo ariko ntabyo bakoze, kandi bigaragara ko ari mu nyungu zabo bwite, kuko bakingiraga ikibaba bakora ibitemewe ariko byangiza ubuzima bwa benshi. Ati ziriya nganda zose zafunzwe zarakoraga zikunguka, zikinjiza amafaranga kandi zidafite ibyangombwa. Ni ukuvuga ko bariya babishinzwe gutanga ibyangombwa bishe ijisho, birengagiza nkana, bahesha inyungu abantu batari bakwiye kubona. Ni nyuma y'uko mu Rwanda hafunzwe inganda zirenga 150 zakoze ibinyobwa bisembuye bituzuje ubuziranenge. Iyi nkuru iri kugenda yongerwamo andi makuru. Ngayo nguko rero ahanga ni muri bya binyobwa nuvuga ngo tumaze iminsi tugenda tubigarukaho tuvuga tuti ibintu ahangaha ntabwo byoroshye. Reka dukomeze n'amakuru yacu, ari nako tukomeza kugaruka kuri aya makuru y'izi nzoga zitemewe. Ni inkundura imaze hafi cyumweru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nako Minisitiri w'Ubuzima Dr. Nsanzimana Sabin yatangaje ko urwego rwa Kenya rushinzwe ubuziranenge KBC rudashobora kuvuga nabi inzoga z'i Nairobi zahagaritswe by'agateganyo ku isoko ry'u Rwanda kubera ko tuzuza ubuziranenge. Kuwa 5 Kanama 2026 ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyahagaritse inzoga 52 zitujuje ubuziranenge zitumizwa mu mahanga.
gira amahitamo meza yo kwita ku buzima bwawe. Hitamo Prime Health Infinity. Nitwe dufite umwihariko wo kubaha ubujyanama, regime, kubakangurira kumenya uko umubiri uhagaze, kubaha product z'umwimerere zikomoka China, India, Malaysia n'ahandi, zujuje ubuziranenge kandi zifasha umubiri kubona ibyo ukeneye byose, kuwurinda no gukira indwara vuba. Ngaho cukubiri n'indwara zitembera ry'amaraso, diabete, umuvuduko w'amaraso, umutwe, stroke, imitsi, impyiko n'ibindi, indwara z'imyororokere, prostate, kubura ubushake, gucika intege, imisemburo mike, ibibyimba, kutabyara ku bagabo n'abagore, indwara z'igogora, umwijima, igifu, amibe na hemorrhoide, naho abarwaye umugongo, kubabara ingingo, umubyibuho ukabije, amenyo n'amaso. Mugane Prime Health Infinity i Kigali, ni inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya ya Vision Restaurant, ku Gisenyi ku muhanda w'amadepo umanukiye muri avenue yo kwa Clave RDC mu mujyi wa Goma, ni muri gare centrale de Goma haruguru ya Rond-Point Signers. Ahi Goma tubafitiye massage, aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufiteyo stock n'aba agenti, niho muyifatira. Canada, Australia, Europe cyangwa se Uburayi, Aziya n'ahandi muri Afurika dukoresha iposta, DHL Express, FedEx na UPC. Abari mu Rwanda mwadushakira kuri 0788 99 abari hanze mukongeraho kode gusa. JBC Gin, Valon Premium Vodka, Safari Gin na Sweet Berry Vodka zikorerwa muri Kenya. KBS yatangaje ko nyuma y'iki cyemezo hakozwe igenzura ndetse n'ibizamini byakorewe muri laboratoire bigaragaza ko izi nzoga eshanu zahagaritswe ku isoko ry'u Rwanda zujuje amabwiriza y'ubuziranenge yo muri Kenya n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Yagize ati KBC ishaka guhumuriza abaguzi, abafatanyabikorwa mu bucuruzi n'abaturage muri rusange ko inzoga eshanu ziherutse guhagarikwa na Rwanda FDA zakorewe igenzurwa rikomeye kandi ryagaragaje ko zujuje ubuziranenge bwa Kenya n'ubwa Afurika y'Iburasirazuba. Uru rwego rwasobanuye ko ruri mu biganiro n'u Rwanda FDA na Rwanda FDA n'izindi nzego zo mu karere kugira ngo rumenye ishingiro ry'ihagarikwa ry'agateganyo ry'izi nzoga kandi haboneka igisubizo binyuze mu buryo bwashyizweho na EAC. Mu kiganiro n'abakoresha imbuga nkoranyambaga cyabereye ku rubuga rwa TikTok none ejo tariki 12 Kanama 2026, Minisitiri Nsanzimana yatangaje ko kuba zimwe muri izi nzoga zaragenewe abo mu bindi bihugu bigaragaza ko ziteye amakenga. Yagize ati ibyo abaturanyi bavuze twabibonye kandi buriya nta wivuga amabi ameza hari, niba biriya nyuma hari ibyo mwasuzumye hari n'ibyanditseho ko iwabo bitemerewe ahubwo bikwiye kujyanwa mu bindi bihugu. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nabo bashobora kuba bashaka inyungu ahandi bakirengera. Minisitiri Nsanzimana yasobanuye ko buri wese yimenya akamenya uburyo arengera urugo rwe, bityo KBC cyangwa KBS idatwiye kumva ko abanyarwanda banywa ibyo babona ko bifite ikibazo. Ariko buriya buri wese niwe wimenya akamenya n'uburyo arengera urugo rwe, naho akimuhana nyine kaza imvura ihise. Abanyarwanda rero tumenyereye kumenya ibyacu ariko tukanabana neza tubanira neza. Minisitiri Nsanzimana yagaragaje ko atabona ko guhagarika by'agateganyo inzoga zikorerwa muri Kenya byahungabanya umubano w'u Rwanda na Kenya. Ahamya ko inzego zishinzwe ububanyi n'amahanga zizakorana kugira ngo zikemure iki kibazo. Rwanda FDA yahagaritse inzoga zitujuje ubuziranenge zituruka mu mahanga nyuma y'iminsi ica n'izikorerwa imbere mu gihugu. Yanafunze inganda 148 zikora izi inzoga. Hano mu Rwanda hari amakuru menshi ari kugenda agarukwaho. Nanone Minisitiri Sabe yagarutse ku kijyanye n'itabi, aho yavuze ko impamvu u Rwanda rwahereye ku guca inzoga zitujuje ubuziranenge imbere y'itabi kandi naryo ryangiza ubuzima, ariko ko inzoga arizo zari ziri ku isonga mu kwica benshi, ariko ko n'itabi riziyongeraho nyuma. Nk'ibitabi nabo babyumve yuko ibintu bitoroshye habe namba.
Reka tunyarukire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kuvugwa imirwano ikomeye cyane, imirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo ariko muri teritwari ya Karehe. Kugeza ubu ngubu aho bita Gasovu amasasu ni menshi, intambara irimo kugenda ukagera ahantu bita Change, ukagenda Rumbishiyo tayari yamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba FRDC bafatanyije na FDLR ndetse na Wazalendo. Kuri ubu rero imirwano iri kubera muri ibi bice harimo imirwano ikomeye cyane. Kuri ubu barimo bararwana no kwinjira mu bice bimwe na bimwe, ahantu bita ku igari ahangaha bari kuharwanira, bagashaka kwinjira ahantu bita Ishange. M23 ikabatangira, mbese nawe ari kubera urugamba aho bita kubanyata. Noneho ahandi bari gushaka kwinjirira bashatse kwinjira ahangaha kubanyata, babarya mbushi, baza kukocoramo abazarendo n'aba FRDC kuko bashaka kwinjira Shanje ahangaha mu banyata. Noneho ari n'abari gushaka kwinjira aho bita Bishaka, naho bari kurwana no kubasubiza inyuma no ku musozi witwa Bukumba. Ahangaha rero nibyo bice birimo kuberamo intambara. Nanone ahangaha turi kuvuga amakuru 9:30 isasu riracyari isasu muri utu duce, dore ko byanze bikunze Wazalendo bakaniye bavuze ko uko byagenda kose bagomba kwigarurira biriya bice byose, ibice byitwa za Kamatare ku Kivoka, ibyo bice byose bagiye babyinjiramo babifashe. Kuri ubu rero isasu riracyarimo, muri aya masaha baracyari kurwana. Abantu nahoze mbona bambwira bati watinze kuduhereza amakuru ngo tumenye uko ibintu bihagaze hariya, ariko ni gutyo bimeze gusa. Muri ibi bice ibyinshi birimo kuberamo imirwano no mu bice bya za Warikare hose, biriya bice byose birimo biraberamo imirwano. Sinzi rero uko biza kuza kurangira kuko isasu ryo riracyarimo kugeza amagingo aya ngaya. Kugeza ubu ngubu rero nuko nguko ibintu bihagaze. Abari incamake y'amakuru tugenda tubahereza, ubundi andi makuru tukagenda tuyasesengura mu biganiro byacu. Turacyakomeje n'aya makuru arimo kugenda avugwa hirya no hino. Andi makuru agezweho, abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe. Abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciwe mu gitero cya Kajugujugu. Abasirikari babiri bo mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bapfiriye mu mpanuka ya Kajugujugu, ntago ari kwicwa ya gisirikari yo mu bwoko bwa Apache ibarizwa mu birindiro bya Fort Hood yahanukiye muri leta ya Texas, iteza inkongi ikomeye mu byatsi. Iyi mpanuka yabereye mu gace ka Bear mu birometero hafi 100 mu majyaruguru y'umujyi wa Austin, umurwa mukuru wa Texas. Umuvugizi w'ibiro bya polisi muri Bear, Clive Coleman, yavuze ko abantu babiri bari muri zo kajugujugu bapfuye. Guverineri wa Texas Greg Abbott yanditse ku rubuga rwa X ati uyu munsi kajugujugu ya Apache yakoze impanuka muri Bear mu bikorwa bya gisirikari muri Fort Hood, ihitana babiri mu basirikari ibacu ba Amerika. Fort Hood nayo yemeje ko kajugujugu y'intambara yo mu bwoko bwa H-64 yakoze impanuka igahitana abasirikari babiri. Coleman yavuze ko inzego nyinshi zishinzwe kuzimya inkongi zo muri ako gace zageze ahabereye impanuka kugira ngo zihangane n'umuriro. Urabona ko bigaragara ko ari umuriro mwinshi cyane. Aya niyo rero yari amakuru ariho muri aka kanya, uko ni andi makuru turaza. Ubu koko shirara nkirara
reba ikimodoka yankodeshereje ubu nta n'isoni afite koko ako se sheri umeze ute sawa ubu ukumva umeze sawa koko reba ikimodoka wankodeshereje urabona kidakuze koko nawe ntabona ubona ko ari imodoka y'igikoko ego gikoko ubu uyobewe koko kampani bita Select Transport Service urayobewe ntago nyiza iyo niyo kampani igezweho ubu ngubu iremwe irakodesha amamodoka meza agezweho ndana kwanze ngewe buriya ntabwo ngendana n'abatagendana n'ibitagezweho nibyo koko waba uri mu mahanga uri mu Rwanda se nta handi wakura imodoka ikodeshwa uretse muri Select Transport Service. Serivisi dutanga nizi zikurikira: dutwara abagenzi bifuza kujya hirya no hino mu Rwanda no hanze yarwo nka Uganda, Kenya, Tanzania no mu mujyi wa Goma na Bukavu. Ushaka kwitwara se, iyi serivisi turayigira kuko tubafitiye imodoka z'amoko atandukanye nka Toyota, RAV4, V8, Texel, amavuatiri n'izindi. Dufite kandi n'imodoka zo mu bwoko bwa Benz. Tukagira n'amoko y'imodoka za Kia Sorento, K5, K7 na Hyundai, hari Sonata, Tucson n'izindi. Dukorera mu karere ka Kicukiro ahazwi nko ku isoko rya Ziniya ku igorofa rikoreramo Sako. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 55 76 57 cyangwa se 0788 41 76 04 umukiriya ni umwami muri Select Transport Service.